पांथोइबा तरागनिपालक सुब लोकसभा इलेक्शन की अहम फेज की पांथोपदा यामना खगी आइन यादव मौंगा कैंडिडेट ओइबा आईएनसी कैंडिडेट ओइबा श्री बिमोलना माना चपम हम खुदिमक्ता मागी सिक्योरिटी प्लस मा मसागा चटपनतना मी मयाम पूरग प्रोवोक तोबा मियाम दलाहनबा बोलिंग बुतलाहनबा सिगी थबसे तवसी मसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने स्ट्रांगली कंडेम तवी मरमदी आइन बी बसिदी मा मसादु खतम पुलिस स्टेशन मन चंबे याबगी पास नि पीसी मीटर चामगी मनुदा मी अतोपम संबे यादे अदु माना चप्प मतम मी मयाम अमा फिमु चेप कइदो मयाम अमा खोइन बकन तो अनु तो आइडेंटिफाई तो ngam do मी मयाम पुरु चप्पसे सिने इलेक्शन तो मतम दा इलेक्शन की कनदा कोड ऑफ कंडक्ट थुगाई बदा नतना इलेक्शन की पुलिस स्टेशन जिंग दा यामना तोइना बखोई प्रोवोक तोबगी मचाम ओइबा अदु इमाइबल से केन बखन बगी sometimes कोई drama man po kasu yaw ko yaw masi I think it is too much election free and fair thena gadabani kari gi dam ko mi maya purga chattoino candidate na chatpai base ma ga loina ma gi election agent ma chatkani ma every polling station da changba ya bagi rightly candidate agent so aduna taba atopa mi amata polling station sigi 100 meter gi manungda kanamta changba yate अदु ngasi ko video kanada news ka video footage ma movie duni bimol chat mo bodu te misi mayam gari mayam chalaga na haro mayam chalaga tawi bo mo sina election ki atmosphere de amna chauna kai re haidra koi ECI da election commission of india as well as election electoral officer da aduga are concerned are the complaint of jare sari gino haidaga election da free and fair ohin hai ta di candidate matom da ona to election agent matam sakadamne khumpa puraga lang nabagi macha oiba aduna maram oiga voters ida provoke to ba langa pasina ngasi hoji pangthoi ba sigumba election time taragan pal suba lok sabha election gi ahan phase hai masi langhan bagi daita se congress party na oida bani habe je BJP na thokthong na thamjari adu loina masi ekoi condemn ji tawi candidate ama orega candidate ki chanawi rule नियम नीति कोड ऑफ कंडक्ट मसक खंगदना मयाम पुरग चलगा अखोगी मयाम ममांग ड्रामा तबु मान पोट तो से असी अखोई बीजेपी मणिपुर प्रदेश कंडेम तो बोलेना मसी दमकता मतिक चाब एक्शन लोकट नागी दमकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोई अदुगी कंप्लेंट तबजरे